تماشاوان هێژادەم باش پەیوینەکە تایبەتە لەگەڵوە دەبێ هەف پەیوینێ دا ئەم ji mezintirîn berpirsê penaberan li Iraqê û li Başûrê Kurdistanê pirsên girêdayî koçber û penaberan bikin bêguman pirseke gelekî girîng e berpirsê rêxistina penaberan ya neteweyên yekbûyî li Iraqê UNHCR Jean Nicolas Böz ji Bexdayê ji Iraqê mîvanê min e Böz bi xêr hatî من حس کر دست که بزنم روشا دارایی یا UNHCR چه لعراق و چیزی لحریم کردستان چاویه هندی چه روشی دانه ام دخوازن روژا جهانیا پنابران پیروز بکن اف جبو لخواگرتنا پنابران و داینا هیوی بوان هدماکو او لی دربنه ایجار دوی از دست خوشیه لی دستالاتا کردی و خاصمه لگلی کرد بکم کو پیشوازیان نزیکی 300,000 پنابرین سوری کرن کو او بخوا کردن و جباکور روشالات سوریه هاتنو او لخواگرتن دوان 5 سالên borî de bi qasî ku têkildarî UNHCR lehember vê lixwegirtinê meheman bû ji bo piştevaniya desthilatdar û nişte cihan terxan kiriye ku tê xerckirin ji bo alîkariya Wezareta Perwerdehiyê ya Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê û tevlîkirina zarokên penaber di dibistanên giştî de û her wiha ji bo berdestkirina derfetên berbijêrkirina mamostayên penaber yên Sûrî de li dibistanên giştiyên Herêma Kurdistana Iraqê bibin mamosta. Me bi hikûmet û civakan re kar kiriye da em piştraz bibin ku em hêviyê li penaberan vegerînin penaberên ku li xerîbiyê ne. هیا جه کو تکلداری UNHCR ده هیاما 5 سالên borî de me heman pere veqetandine. gelek pirsên min hene ez ê işte bikim pirsên gelekî cuda ne bêguman girêdayî penaber û koçberên Îranê ne yên Tirkiye ne yên Sûriyê ne lê destpêkê dixwazim vê bizanibim kar û xizmetguzariyên we li Iraqê niha zêdetir ji bo penaberên ku ji derve hatine Iraqê û Herêma Kurdistanê yan jî ji bo koçberên navxweyî yên Iraqê ne. We have two programs. The main program of UNHCR, the UN Refugee Agency. دو برنامه‌ên me hene. Bernameya sereke UNHCR, Ajansa Penaberên Netewên Yekgirtî, derbarê penaberan de ye. Lawma bi rastî em behsa wan Sûrî, Tirk û Îraniyan dikin ku piraniya wan bi eslê xwe Kurdin û penaberî Herêma Kurdistanê bûne ku niha 300,000 kes ji wan lê dijî. Em bi hikûmetê re molata niştecêbûnê ku jê re tê gotin molata mirovî ya niştecêbûnê misoger dikin. Em piştgiriya wan dikin ku zarokên xwe bişînin dibistanan û destê wan bigihêje xizmetguzariyên tenduristî. Em piştgiriya wan dikin ku tev li bazara karî bibin, da bikarbin pereyên xwe derxin û bikarbin bikirin û bi xwe debara xwe bikin. Lê bernameya duemîn jî ji bo wan Iraqîyan e ku ji ber Daişê û tundotîjiyên wê koçber bûne. Niha piştî nêzîkî 7 salan ji têkbirina Daişê ji aliyê hêzên Iraqî û hevpeymaniyê ve piraniya Iraqîyan karî bûn vegerin malên xwe yên li Mosul, Salaheddîn, Enbar û Bexdayê. Hinek hîna jî koçberin. 180,000 penaberên me li kempên navxweyî yên Herêma Kurdistanê ne. Ku piraniya wan li Duhokê ne. Civakên me yên êzdî hene ku li navbera Hewlêr û Mosulê ne. Hinek kempên me hene ku erebên Sunnî de wan de ne û li navçeyên cihê Nakokî ne. Hinek komên me yên Xristiyan hene ku hîna jî li Hewlêrê koçberin. Îcar em di Ajansa Penaberên Netewên Yekgirtî UNHCRê de berdewam in li ser piştevaniya wan. Lê ez dubare dikim ku hikûmet di pêşengiya hewildanan de ku xizmetguzariyan digihîna wan Iraqiyên ku di eslê xwe ne ser bi hikûmeta wê ne lê ew hemû xelkê Iraqê ne û xizmetguzariyên giştî û ewlekarî wan li xwe digire. Dubare dikim Iraqê û bi taybetî jî hikûmeta Kurdî karekê pir baş kirine û piştrast kirine ku dê ev koçberên navxweyî bi başî bên çavderî kirin.
لأفتێرێ ناکەو ئەم هێویدارن کۆ ڕۆژێکی ji ڕۆژان بکاربن بە ئەولاداری و ڕۆمەت بەگەڕن ماڵن خوا یان دبە کو هەنێک جوان چمکی ئەو وڵاتیان عێراقێنە و دخوازن تەف لێ وان جواکان ببن کۆ دەما داعشێ ئەو کوچبەرکردن وان پێشوازیە وان کرد. in the communities that have welcomed them during the displacement triggered by Daesh. برس نیکولا هجمارا گشتی یا کوچبر نافخوا لعراق چقاسه؟ So at the peak of the Daesh violence, there were a bit more than 6 million. دلوتکەیە شدەتە داعشێدا زیدەتری 6 میلیۆن کەسان ئاوارە بوون. گۆپڕانیان وان لە نەینەوە سەلاحەدین، کەرکووک و ئەمبارێ بوون و هەنێک ژی کوچبەری هەرێما کوردستانێ بوون. نەهاکو ئەم داخبن تەنێ 1,200,000 جوان کوچبەرن. 200,000 لە کەمپێن هەرێما کوردستانێ دژین و 500,000 لە نیشتەجێهێن نەفەرمینە و هەن جوان ژی لە دەردوورا باژاران و ناوەندا باژاران و گوندان دژین. هەژمارێک جوان دێ بەگەڕا ماڵن خوا زەحمەتیان دەکشینن. ماڵên wan hatine hilweşandin, guman têkirin ku wan piştgiriya komên tundtraw kirbin û niha di civakên wan de pêşwazî li vegera wan nayê kirin. Piraniya wan ji ewlekariya jiyana xwe nepişrastin. Piraniya wan nepişrastin ka ji hêla tenduristî û perwerdeyiya zarokên wan de dê çi cûre xizmetek pêşkêşî wan bêkirin. وەک میناک جڤاکە ئێزدی ku piraniya wan li parêzgeha Duhokê dûdilin. Ji me re dibêjin ku dûdil û dilgiranin ku vegerin şingalê çimkî hez dikin ku nikarin li şingalê jiyaneka ewlew bi romet û asayî peyda bikin. Lewma baştir dibînin ku li parêzgeha Duhokê bimînin. Li vir jî pêwîst e ku em zêdetir li gel hikûmetê kar bikin da ku em piştras bibin ku ew bi başî têne çavdêrîkirin û tev li civakan dibin û îcar em jî di bingehê de rewşa jiyana wan li kempên Duhokê baştir dikin. Ji ber ku ji bo wan malbatan ne guncav bin ku di wê rewşa dijwar de zarokên xwe li kempan perwerde bikin. باشە هەژمارە پەنابەرێن ku ji derve hatine Iraqê û hatine herêma Kurdistanê li vê derê bicîbûne hejmar li cem heye? Çend kesin? There are 3,000 refugees who came from outside the Kurdistan region of Iraq. Belê 300,000 penaber ji derve hatine herêma Kurdistanê û stargeh, ewlekarî û silametî bi dest wan ketine ku li parêzgehên Hewlêr, Duhok û Silêmaniyê ne. Piraniya wan Kurdên Sûriyê ne ku nêzîkî 240,000 ne û ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê hatine. Ji ber rewşa wê navçe û şer û tundûtîjiya çekdarî jî nikarin vegerin cihên xwe. هەروەها نێزیکی 10 heta 15,000 Kurdên Tirkiye û Îranê jî lê hene. Her wisa me penaberên din li Herêma Kurdistanê dîtine lê ew ji du nifşên berê ne û li destpêka salên 1907 û 1908 de ji mêj ve hatine. Ji destpêka şerê Sûriyê di sala 2011 de ji dema ku Sûrî hatine bi giştî 300,000 penaber ji derveyê Herêma Kurdistanê hatine. Ji aliyê gel û hikûmetê ve hatine pêşwazî kirin. Îcar UNHCR ne tenê dixwaze spasiya hikûmetê bike li ser hemû karên ku ji penaberan re kir. Li şûna pîrozbahiyê jî lê dike ji bo pêşketinên di pêşkêşkirina xizmetguzariyan di warên perwerde û tenduristiyê de û dabînkirina derfetên debarê û misûgerkirina wê yekê ku bi awayekî wek hev bi civaka Kurdî re reftar bi wan re bêkirin. Tevî ku penaberin jî
تشتی کو جیهان دخوازه لسر هریما کردستان بزانه به اوه اف همو دستکف به پشگیریا UNHCR، یونیسف، WFP و UNDP و همو ریخستن سویلین هفکار مایین وکی تساس ریخستن ناو دولتی انجمنا پنابرانیا نورویجی و گلین دنو گلک آلین ناو دولتی و ریخستن کردی هنه بدست خستنا کو پشگیریا پنابران و جواکن در دورا پنابران دکن. بله. افدمك بريز نيكولا افدمك ايران لقال حكومه العراق لسر بارتين كرديك واوبوزيسيون ايراننا والفيدريل هريما كردستان دمينين قوتو بيجان دكا هون چه غارانتي وباوريه ددن پنابرين ايران العراق ولا هريما كردستان كو زيانك نگهوان تعداي نگهوان Ayzalum is for civilians. The protection which is afforded by the Kurdish authorities ستارگه جبو کسی سبیل. پاراستنا کو جهلا حکومتا کردی و جبو پنابرین کرد، سوری، ترک، ایرانی و نتوین دن راحتی مسوگر کرن. لسر بی بینگهینه کو او سویلنو جتو تیجیا چکداری و زورداری رابیانه. ایدی جبر باوری، اول، نیرینا سیاسی به یان بزانه بند جواکی ده چه بن وک پیشه وکی نمونه مینا روزنامه‌وان. لو ما او به یاسا ناو دولتی پاراستی نو براستی جه عالی حکومت هریما کردستان و عراق و تینا پاراستنو ریبوان هاتیه داین کو لسر آخا کردستان و عراق بمینه. تو ساده مکنینه که ایریشی وان بکرن. تشتی کو تی نقاش کرن اوه کو ستارگه نجبو چکدارانه. ستارگه نجبو وان کسانه کو شدتا چکداری کرنه. ایجار برپسیاری حکومت یکو اشراز بگه کو ین لسر آخا عراق یان هریما کردستانه نه مروفین سویل بنو نه چکدار بن. افنه برپسیاری نتوین یگیتی UNHCR یا. لأف به تباهی برپسیاری حکومت و ام پید زاننو ام بوان باورن کو ده کار راز بکن و ده پش راز بکن کو پناگه و پاراستنا پنابران تنجبو مروین سبیله. بله. باشه. لی گلک پنابرین کردین ایران هنه ویدره یعنی هریما کردستان دمینن نچار بونه مالین خو بجی بهیلن خواندن ده سر زاروکن وان را در باس ببه مثلا وجبو سالا به چکری اجبو کو جاره کدن همان روش چه نبه و جاره کدن زاروک جه خواندن به پار نمینن زاروکن پنابرین کردین ایران کلور دمینن. We have been working very closely with the Ministry of Education in the Kurdistan. پرژن زیگبه لگل وزارتها پروردهی حکومت هریما کردستان کار دکنو دوه اس پیروزباهی لوزیر بخواه بکم کو بریاره کار راز دای هو بش راز کدیا کو همو زاروکن پنابر بکار بن لدبستان انگشتی جا آسته یکی حتی چواره نابخواه تومار بکن. ام هبی دارن کو آستین 5 حتی ششانجی لدبستان انگشتین هریما کردستان بین تومار کرن. افتشت لگلک ولاتین جیهان دقومه. گاوا پنابر دگهن ولاته کی پیوستی آوان به هین بون زمانی وی ولاتی هیو پیوستی آوان به هی کو خوالگل پروگراما خواندن یاوی ولاتی بگونجیدن. لیزاروک تبلی دبستان و جواکتی نکرن. دبستان انگشتین جواکا ولات کو لی هویانه. ایجار امی داویا ای سال دیدارا جیهانیا بنابران لجنیف ساز بکن. تشتی کو وزیر پرورده کرو پربالکیج بو او بو کو وزارت او وزیر پرورده بریار دان کو مامستاین پنابرین به هلبجارتی تبلی دبستان انگشتی بکن. لو ما در فلج مامستاین سوری را بردست کرن. نخاسمه ین کو هاتبون هلبجارتون و همان آستا خواندن و بارنامه مامستاین کرد لباوان هبون دا کو بکار بن لدبستان انگشتی دز بکار بکن.
اف یک ده جیهان ده پر تایبته. براستی جی گریدایی بونا حکومت هرما کردستان و گلی کرد به بنابران را نشان داده. افش راز دکه که جتوها که هفدو ناز دکنو جبو باشه روژا زارو که نخواه به هف را دخبتن. هر وها در فتا دبار جدید دوان ما مستین پنابر که هاتنه هل بجارتن دا کو بکار بن هنک نان و رون بکرنو بجینو ده جواکا کردی ده گهش ببون. برز نیکولا پرسکه گلک گرینگ هیا از بخواد چم کداره راستی وی پرسیتم UNHCR و جبو پنابرین کردین ترکیه چکریه کل مخمور دمینن. The issue of the population in Mahmoud camp پرزگرکا شینیان لی کمپا مخمور یک جوانه که من بری بحث کرد. لسر حکومت دبینه پش راز بکه که او ستارگه جبو سویلان ببینه. جبو کسین که نه چکدارن و تو ارشن چکداری نکرن و تبلی تندیا چکداری نبونه. بسالانه که ما دلگرانین خواه ین درباره سویلین کمپا مخموره ده جه حکومت بغدایره را گهاندنه. لورا UNHCR ویگاوه ویه که لبرچاو ناگره و جبو باراستنا شینین کمپا مخموره گارانتیا میاد تام هیا. شینین کمپا مخموره سویلن لو ما فیوان هیا کوپنهاور بن. to the concept of being refugees. باشه لینها ابلوکایک یعنی دور پیچک لسر کامپا مخمور هیا مثلا و هیچ هولک دایه جبورا کرنوی دور پیچا هزین عراقی لسر کامپا مخمور؟ It is a prerogative of the state to take the law enforcement. ده صلاة حکومته که تدبیرین تونتین یاسایی ور بگره که وکی پیویستین هجبارتن جبو آرام کرنا کسین سیویلین کمپا مخموره. UNHCR هر دم لچار آلی جیهانه هبو جه حکومتان را دیار کریه که ارکاوان یا سرکه اوه که بشراز بکن که ده ناوا پنابرانده چکدار توننه. هن کس نینن که چکین وان هبنو جلو کنجین لشکری لخواه بکنو جه کامپ چالاکین چکداری پیگ بینن. اف دست حالاتو ما فی حکومت هیا ایجار حکومت عراقی چند تدبیر ورگرتنه که به یاسین ناو دولتی را لحف دکن جبو که بشراز ببه که کمپا مخموره به تمامی ببه کمپاکا سیویل جبو بنابران. تشتکی پیوسته که اف وک کاره لپیشی حکومت عراقی بمینه اف گرنگه. نه جه هلا تشتی که پیکانه ده روشا مخموره ده بقومه. لشونه پر گرنگه که کسین لهندوری کمپه زانبن که او تنی سویلن. اوی جبو جن، زاروک، جوان و پیر و جبو همویان ده کمپه ده گرنگه که بشراز ببن که سودک خراب جه کمپه نای وارگرتن جبر که ستارگه تنی جبو کسین سویلانه. Because Aizalum again is only for civilian population. بله نها هجمارک پنابرین سوری لکامپان دمینن هجمارک لمالان ناوا باجاران دمینن رقمک الجماعه چند لکامپانن چند جیل دروی کامپانن؟ So approximately 35 to 40% of the نزدیکی 35 صدی حتی 40 صدی 300,000 پنابران لی کمپان دجین. برانیا هری زیده ها پنابران که 6 صدی حتی 65 صدی نه. ده کمپان ده ناجینو UNHCR وکه سیاست که جیهانی لی دجی کمپه. جبورا گرتنا پنابران کب نه چاره سریه که ده جهده. لی چونا پاراستنا کمپان گرنگو پیوندیا دنا برا پنابره و خلک ده بره ده قد دکنم. ده جواکی ده پنابران جه درفتین پیدا کرنا دباره پیپار دکنم. هر وها ماجی وکی نتوینیه گرتی و ریخستنان بپار دکن که ام خدمت گزارین گشتی باشتر بکن که خلکین خواجه هیجی سود جوان وارد دگرن. چمکی دوه بالا همو گهدان
پرو استافی مل سر کمپان به لشونا کو ام هولا آوا کرنا دبستانان یان نخوشخانه هم بدن کو خدمتا پنابران و خلکی خواجهی دکن. لعراق و به تایبتی لهرما کردستان کو کمپین پنابران لهنه در فتکا ما یا به هم پاهی کو سیاستا ما یا له دربی کمپی هبه جبو کو ام آلیکاریا تولیبونا پنابران دناوا خدمت گزارین گشتین لنزیکی باجار و گندان بکن. دما کو ام به ریا خردکرنا دبستان و نخوشخانه آن مجولی بهیس کرنینه دما کو ام همشیره و پزیشکان راهنان آن دکن و درمان آن پیدا دکن ام نتنه جبو پنابران دکن. لشونه دما کو ام وانکاران جبو خدمت گزارین گشتی دکن اما آلیکاریا پنابران و خلک هرما کردستان جی دکن کو دست وان باشتر بگهن خدمت گزاریان. ایجار به راستی جی ام گلکی شانازیه به ویتشتی دکن کو هبه شیامه به حکومت هرما کردستان رهه. جبر کو کامپ تجاری نبونه چاره سری و دوی ام در فته که بدن پنابران کو دوی دمه ده به آوهای که دم که تاولی وان جواکان ببن حتی دما کو بسلامتی بدگرن ولات خواج بو دست بکرنا جیانه که برومت کو بی توتندوتی جیو پاشگو خستنه که دست وان بگه خدمت گزاری خواندن تندرستی آوو در فتن کار. Violence and without any form of discrimination. از جنیزیک و براستی آگاداری روشا کوچبر و پنابرانم بخواد دبینم خوارن و آلیکارین دارایی اجبو پنابرین سوری کل کامپان دمینن نای داین یعنی براستی مثلا هنک کس جوان قربان شرن هنک زاروکن سیوین باو دایی کن وانتنه کس تک تنه وان زاروکان خودی بکه جبو پیدا کرنا دبارا جیانا وان یو این RCR چه دکه؟ دکاره چه بکه؟ So UNHCR, the UN Refugee Agency, is working with many partners. UNHCR بگلک هبشان را دخبته وک برنامه خوراک یا جیهانی کود کامپان ده برای خستنان را آلیکاریا خوارن و دراوی پیدا دکه دا کو بشراز بکو تشتین هیری کم دیگه هن خلکه دا بکار بمشین. ابقاز جی نبسته. ام دزانن کو ام دکارن لهر درا جیهان گلک تشتان جبو آلیکاریا پنابران بکن. هر وها جبو وان جواکم پر هجار جی کو پنابر لوان هنه کو جیان دبار خدمت گزاری و در فتن وانی ین خواندنه که باشتر هبن. لیله هرما کردستان عراقی وکو من بحث کرد ما پشگیری دا کسین کو هری زیده زرار دیتنه. ما به بردامی آلیکاری و خدمت گزاری گهاندن جواکین هری زیاندیتی کو پنابر لوان هنه دا کو آواره نافخواهی عراقیان خلکین خواجهی کاربن سر خواه بلند بکن. لورا نها کار دجوار اوه کو ام پشراز ببن کو دست همونش دجه آواره نافخواه پنابر و خلکین خواجهی بگه خدمت گزاریم باشتر جبر کو دما کو ام بودجه به دست خوابتینه ما بست اوه کو عراق بکاره کالیتو هجمارا خدمت گزاریان جگل خواو پنابران راجی زیده بکه لو ما هفکارین ما به گلک حکومتان را هنه به تایبتی حکومت هرما کردستان کو کارکی گلک باشده که دا بشراز ببه کو اموان همو کسانو ین هری زیانمند جوان ج سیاست و خدمت گزاریان لخوا بگرن. پرسکه هر کوچبرک مراقت که براستی. پروسه شاندن پنابرین کردین سوری و ایران جبو ولات سیم اعاده التوطین به عربی جیره دبیجن اف پروسه چاوا بریوده چه مثلا ایسال هجمار و زیده تر ببه یا نه و پنابرین کجبو ولات سیم بین شاندن؟ Over the last few years, we have, I think, tripled the number به باوریا من ده هیاما چند سالم بوریده ما هجمارا پنابرین کو کارین نشتجه ببن سیقاتان زیده کرد. از لور بحثا روشکا پر تایبت دکم از بحثا وان کسان دکم کو
پرزگرێکên وانiyên tenduristî hebûn û nepêkan bû li Herêma Kurdistana Iraqê werin dermankirin. Em behsa wan mirovan dikin ku ji şiddet û tundûtîjiya seksî rizgar bûne. Em behsa pêkhateyan dikin ku ji bo destpêkirina jiyanekan nû û asayî li xerîbiyê wekî penaber rastî zehmetiyan dihatin. Me ew şandin welatên sêyem. Ji ber ku me nikarîbû li Iraq û Herêma Kurdistanê piştgiriya wan bikin. Ew hejmarek pir hindik e lê me karîbû spas ji bo camerî û piştgiriya welatên Rojavayî, Amerîka, Kanada, welatên Ewropî û nemaze Avustralya me kariye hejmareka mezin ji Sûrî û penaberên din bişînin van welatan. Lê ez dubare dikim ev ne çareseriya 300,000 penaberan e. Ev çareseriya ji bo wan kesên ku bi rastî rewşeka gelek taybet di jiyana wan de heye û nikarin çareseriyekê li Herêma Kurdistanê peyda bikin û çareserî li welatê sêyem e weke welatên Rojava, Amerîkaya Bakur, Ewropa û Avustralya. Îcar em ê vê bernameyê bidomînin, lê ne bernameyeke ku alîkariya 300,000 kesî bike. Bi giştî di nava her komeka kesên penaberên cîhanê de kêmtir ji 1% penaberan ji niştecêkirina dubare û derfeta şandina ji bo welatekê din sûdmend dibin, kêmtir ji 1%. Less than 1%. جماره بردستی ته برز نیکولا مثلا و چند پنابرین ایرانه و چند پنابرین سوریه شاندن ولات سیام. The issue is the referral. We are preparing. Pirzgirêk şandine. Em dûsteyan amade dikin û pêşkêşî welatên wan dikin lê ji ber vîrusa koronayê her tişt dereng maye. Ne rêwîtî hebû, ne jî balafir di firiyan, bi rastî ev jî ji bo wan kesan pirzgirêk bûn ku bigihin wan welatan. Lewma ji hêla derketina ji Herêma Kurdistanê em hinekî direng man. Lê em behsa 10,000 kesan dikin ku her sal ji wir derdikevin. Ji ber ku pêwîstiyên wan yên taybet û şert û mercên jiyana wan hene. Ku tê wataya ku pêwîstiya wan bê dîtina çareseriyê li welatekî sêyem heye. Lewma ev ne hejmareka hindik e. Bi rastî li gor tebahiya nüfusa penaberên Herêma Kurdistanê ev yek e. Li seranserî cîhanê yek ji rêjeyên herî zêde ye. Em behsa hejmareka mezin dikin ku li gor Lubnan, Urdun û Tirkiye hejmareka pir mezintir ya Sûriyan li vir dijîn. روشا سوریه گنجاوک و عراق یان ترکیه یان جی دولتک دن پنابرین سوریه وگرین ولاتی وان دوی دمه ده؟ The UN, the United Nations in general, but the UN Refugee Agency. نتوانیه گرتی بگشتی UNHCR ده به باوریه دنه که روشا سوریه جبو وگرا پنابران نعالی کرد. ام دوی باوریه دنه که تندو تیجیا مرووی و نه سقامگیری هیا لو ما خلق نکارن به اولهی وگرن سر مالن خواه. تبی ویجی پرزگریکا سرکه یا نو آباکرنا سوریه هیا. اوی وگرن چه؟ وگرن گندین ویران کری؟ نخوشخانه، دبستان و کارگهین ویران کری؟ یان زوین ماین کری و زوین تیک بری؟ لو ما روش جبو وان نه آلی کارکو وگرن. لی روژه که جروجان به ایزنا خواده. دی روش بگوه رو آرامی پیدا ببه. دی بگرا خلکی جبو سوریه بسوگر ببو ده تو کس نه پشگوه کرن و طول جه کسی نه استاندن و دکارن هرن خانین خواو سرزوین خواو دکارن زاروکین خواه بشینن دبستانان دما کو نخواج دکوین دکارن چاره سریا پزیشکی بدست بخن لی دوی دمه ده او روش لور نینه نخاسمه جبو بنابرین سوریین لحرما کردستان عراقه جبر کو جه صدی نطلنه هیوان جباکور روشالات سوریه هاتنو
هر کسی کل نوچین روداوه ین لسر سوریه تماشا بکه برباش دزانه که روش لور نه آرامه. قامش لو ناو جهه که هر دیو بابک بخواز زاروکین خواه ببنده که لور بجین. لو ما دبی دمه ده پر گرنگه که دوی مافی وان پنابران بیداین که لحرم کردستان عراق پاراستی ببینن. از دیسا جه تره دبیجم از دخوازم سپاسی حکومت حرم کردستان و خلکی وی بکم که اف پیشوازی لپنابران کرن. او به جه کرن و حتی نها او پاراستی نه حتی روژه که وگرن ولات خواه. دما که امج ولات دور دکون به ریا وی لخواگرتنه پیویسی آمه به پاراستنا وی هیویه هیا. جخوا اف او تشتکو ام 20 حزیرانه در روژا پنابرانیا جیهانه ده پیروز دکن. ام گلکی شانازن کو ام دکارن ببیجن که حرما کردستان و عراق گلو سازین وان کارکی بالکش کرنو دوی جیهان وکه دستکفت وانه که لی بنیره که جالیه گلک ولاتین دنین جیهانه و چاف لی وره کرن. گلکی سپاس امجی 20 ماه ششان که روژا پنابرانه پروگرامه که تایبتی چی بکن کیف خوش بوم کت جه بغدای نیوان مبوی سپاس جبو کت برسه و همو پرسین من دا بر پرسه کمیسریا بلند یا پنابران یا نتوین یک بوی UNHCR لعراق جون نیکولا بز گلکی سپاس مالا تاوا مالا واجی آوا تماشاوان این هجاک و حتی به ساعتی تماشا کرو خاطری و حتی هفته نکت